Sara. 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 Deixache la porta aberta. Sara. Tranquilo. Senta. Que te sentes. Onde están os documentos? Que documentos? Xa sabes que documentos estou falar. Os documentos. Non sei de que me falas. Non che movas. Que fas? Por favor. Por favor. Non. Sara. Sara. ¿Dónde estás? Acaban de entrar na casa. Sí. ¿Dónde estás? Por favor. Si algo dos documentos. Venga, Xiña, por favor.